guys, good morning. Gani kasgi baar kasgi London ne poson mak. Ini mau banyak lihat kai. Ingin siapa cipet kuno kalau nggak jaka kebes ro. Jaka nir kau itu nanti yang ro compare. Glacier. Syuting itu ke film benar kan itu Bajrang Baijan last part. Bajrang Ki Baijan. Itu bodar mo. Timur balik dari kulai ne? Lagi nak balik dari kejar-kejar kilometer. Saya babah mo, ya babah. Hi guys. Finally we are going to Glacier. Tajas Glacier. Entah mulai page kita kerja ka biar shooting juga film Bajrang Ki Baijan last part mah. Entah orang yang songkulai ya ni, tapi apa bahan re dah. Tapi belian orang yang songkulai. Ha ni termelong re. Besok cakar wow. Nice place. This is Hasmir. Wow, I'm riding horse. Hehehe. Yalah saya dah nak pergi nyaki pakai awan di sini. Wow, Jakarta apa? Syah. Subhasi awan kai sini. Alena. Wow. Awesome. Nice place. कैसा लगा यहाँ अच्छा है अच्छा है lah syuya habannya syong kulai bet namar lenti romdon bila ihi lenti barit sekali ro kemsya sini mereka lagi kali banwan tambah kita aktif kita resnong sini kemsya i banya kali benabar kini syuawan sini di ko on penyo yo bela tambah ni menta pet finally ngilapoi with Maggie ini Jaka syuting jangka film Bajrang Ki Baijan tu Jaka stay ke dukan yo Maggie. A few moments. Eternity later. Sunspa. Kabahai papisyong na kulay kamsuk. Lalay kawan marka cakay. May kalentir pum ne. Ayan kawan.